Lamdam asida lairiba tongan tongan puruk ki angang sing toy na unana ba thorom pangthok para lamdam asida emotional integrity purak panganguni haina Chief Minister Virena hairi. State asigi sing amadi tamgi lambi sing mathang sahi ki March pawpada masak thokpa lambi oiragani haina Works Minister Tongam Biswas na thajaba pirakli. Manipur People's Party की Central Committee मिफमना पार्टी इसके interim president की फम पूरीबा ओ जोगिंद्र के मतम हानी सांगोकरे. अमसुंग FIFA Under-17 World Cup तसरुक यागत और मणिपुरी सानरों निपान मणिपुर गवर्नमेंट ने लुपा लाख मंगा पीड़े के हाइना स्पोर्ट्स मिनिस्टर ले पाव हाउकिन ना लाउटोकरे. मैं मुखरम जरिए दोनों एमबी पर इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई के थोक्सोम ना होसे पुंजा से पावगी मरे पावसिंग याम दा पिजरी. मणिपुर लेरिबा पुरुक खुदिंग मकी हौरक लिबा अंगांग सिंग तोइना उनहन्नबा कल्चरल मीट कुंबा थोरम कया पांगथोकपगी मथौ तारे मसिना इमोशनल इंटीग्रिटी पुरकपता साउना मतिंग पार पीरगनी हाइना निपान सुपर स्टेट लेवल चिल्ड्रेन कल्चर मीट की थोरम दा चीफ मिनिस्टर नोंथोन बिरेना फोंदोखरे. थोरम अदु मणिपुर अलायंस फॉर चाइल्ड राइट अमदी मणिपुर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड यू हारिबा लुप असिगा खुसमनदुना ngasi रिम्स की जुबली हॉल दा पांगथोखी. मणिपुर की हौरक लिबा अंगांग सिंग ओइबा जगोई इसै अमदी अंगांग सिंग मरक्ता अमगा सखंग नहनबगी तंजा पीरिबा थोरम असिदा चीफ मिनिस्टर ना स्टेट पॉलिसी ऑन चिल्ड्रेन कैबिनेट पुथोक्तुना पास तौनना बहनरगनी हाइखी. लोइना डिफरेंटली एबल सिंग ओइबा स्कीम अमा पुथोक्तुना खुदोंग साबा सिंग फंगहना बहनरगनी हाइनसु चीफ मिनिस्टर ना थाजबा पीखी. माना मखाताना हाई मणिपुर सिंग लमदा लैरिबा इसिनि नाव कया मैतै लोन खंगदबा यावरलिबा सि आइखोय मसेल के मरक्ता पाव फाउनबा वाटपा तमदा लैरिबा मियोय सिंगना सिंग द सत्पे की सांग हंतरकपतननी मरमसिना फुरुप खुदिंग मकी हौरलिबा अंगांग सिंग तोइना उनहंदुना मखोय की मरक्ता अफबा मरी थमनना बहनबा मथौ ताई. ngasi ki thoram adugo mari leinana angang singi right ngangnaba madi promote tawnanaba honabada asoba thodang lokhiba Technopol district ki SP oriba Dr Sarangthem Ibomsa Imphal East amadi West ki special juvenile police unit ki SARS SI Yumnang Kheda amadi Imphal Free Press ki senior reporter Laibon Jemi Lamkang amadi People's Chronicle ki sagol sem bigyanda Manipur Commission for Protection of Child Rights na akhanaba award fi to ni kai khumnaki. Masih silik siapa ada yang badai kau itu puning ke tumpau, pamai sing, mau sing, jelerong, tangkus, cookies, maitis, yang pula kan semua ada sih. It is the beauty of the Manipur. Difference itu apa? Mama ni community wajar so punna state siapa tu wajar lepas ni. Masih dah ni kudong sawan orang kata macet tungai na. Ay ini mah ini yenda mana Manipur sih loi lepas ni. Angang singi right. Education adu adagi wada na like the emotional integration nama mai hor hana de ki leram bado akoi loan ko khona ra ne ji mai dei loan akoi ki linga from ra we ba apun ba stage ki loan che mai dei loan che ko khona ra ne maram di unna ki dramina thengna ki dramina na ki adu ni sum lakh khona ra bo se halak pa adu na sukum bagi occasion che har toina phajana mun madrakar nai. स्टेट असिगी सिंग अमदी तमगी लंबी सिंग मथंग सही के मार्च फावदा मसक थोप लंबी ओइरगनी नोंग सुरिबासी लोइबा फावबगी मतम PWD अमदी मणिपुर लाइगाक्ता PBU हाइना मिनिस्टर थोंगाम बिस्वास ना फिल तौरकली नकला मरमदा मिनिस्टर थोंगाम बिस्वास ना पोल होल मेंबा ngमदबा लाइगाकासी फ्लॉप सले हाइना लोकल पेपर अमगी एडिटर ना रेडियो की खनबा नैनबदा थंक्यू वाफम लाइबक टीवी ने हाइना फोंतोरकली न्यूज सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पाउमिस गा उनबदा मिनिस्टर बिस्वास ना हाई BJP na lusingba no balenga kasina hek sarkar pairak patagi nong nungsit ki fiba masi ka hen fatri mudslide lambi tatpa amadi isaw gi awaba miyam na thengnari fiba masida lambi sembai base arai banate nong singi fiba masi hek pagalakpaga PWD na lambi semnabagi plan tawbolore tha taruk khakta ngariba no balenga amadi thabak ningthina subagi matam phangdriba PWD da miyam na matam khara bibiu asomara ningthina khangdana highway yai haiduna panghaida highway ga hinabi thadok piu lainga kasina positive criticism taram na lawi personal oiba moongda PWD amadi department asigi official singwa miyam gi mamangda lan uhanna bo honariba simag yamna laibak thibani haina minister na maka taki ngasi ki pawgi bifam aduda PWD gi building amadi highway gi civil engineer sarugyaki akoi sida overbridge ki da akoi port hol ama lei hai adu mangpo hok da semba ngamdrba government develop ne haibase adune akoni yamna government sina akoi nokning mama phawje base maram de akoi port hol ji khange akoi ju uiye
अखोई सेम की बनते उरीबो की लाइन्स सो मेनी पोर्ट होल अखोई कैरक तौरगे खंगीदब्रा इसाना ओनली हुजिक लेरिबो प्रेजेंट लेरिबो पोर्टो कमायना सेमगदगे हाइबा पॉजिटिव ओइबा नत्रगा सेमहन्निबगी वखलदा ओइना इनबिरगदी हेना मदुगी मगुल लेगनेबा अदु नतना ओना तेनबदा मी चैगनी अदु गवर्नमेंट गांगनी हाइबदि अखोई था तरु खक्त गाइरी अखोइना मार्च की तांग 35 लौखरगसु अखोइना पोर्टफोलियो जी यंथोपसे मार्च की तांग 9 यंथोपनी अदुगी मतुंगदगिदी अदुम अखोइजे विदे था अमा भावता सुमनगी था अमा भावता अखोइना नुंसा सारकान थबक छुनबगी अखोइदा मतम लेगिब्रा लेतब्रा जे नैनबियोबा अदुदे वइना नौना फम पाइगदोरिबा सिविल सर्वेंट सिंगना मखोइना तमलकपा मही मसिंग निंगथिना सिजनरगा मियामगी थबक तौदुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना सागतकिबा विजन 2020 की मंगलान मंगफाउन हंसे हाइना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थोंगाम विश्वास ना फिल तौखरे महाना वाफम असी इंग कोमजालिसिनी तरा की फाउंडेशन ट्रेनिंग कोर्स ऑफ MCS MPS MSS जूनियर MCS अमसुंग EO की ट्रेनिंग लोइसनबगी थरमदा फोंदोखिबनी सिविल सर्वेंट अमा ओइना पुक्सेल यामना सेंगना थबक तौगदबनी हाइना मिनिस्टर ना ट्रेनी ऑफिसर सिंगी पुनिंग सिंग की थरमसिदा स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग की डायरेक्टर ओ नबकिशोरना सिविल सर्वेंट सिंगना अक्टोबर 3 एकेडमी असिदा रिपोर्ट तौरगदबनी अमदी मखोइबो अखनब ट्रेनिंग की दमक अमुक थागनी हाइखी तागेल फाट के स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग द पांगथोकेबा थरमसिदा मखल मखल की कल्चरल प्रोग्राम सुत की ट्रेनिंग असिदा पुना ट्रेनिंग ऑफिसर मरफू मरीना सरुग्यारी If we don't spend our effort or we don't work hard, how can we achieve? Even here today, all the officers, without any hard working, how you have achieved, that you know better yourself. So we need to work hard, and so I appeal attainment through result. So today, you almost completed a 2 months course, so we have to resolve today how you are going to deliver to the people of the Manipur. This is very important. I appeal again all our young officers who are the big pillars, strong pillars of the Manipur tomorrow. Manipur की ख्वाइरी लीरेबा रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मोरिबा मणिपुर पीपल्स पार्टी दा कयारक हना प्रेसिडेंट फंगिदमक इरांग थोखरबा मतुंगदा पार्टी से सेंट्रल कमिटी मीटिंग की मतुंगिना हौजी इंटरिम प्रेसिडेंट की फम पुरीबा ओ जोगिंद्र की मतम से थानी सांगदोखरे लोइना प्रेसिडेंट की इलेक्शन लालिबा डिसेंबर 15 दा पांगथोलकनी हाइरी पार्टी से ऑफिस दा पाउमिसिंग उनबदा जोगिंद्रना मिफम अदुदा स्टेट रिटर्निंग ऑफिसर ओइरबा KS समरेंद्रसु पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन की वांगदा थबक तौबकी दबक सही तरुक पार्टी असिदगी तांथोकले हाइना फोंदोखी मखाताना पार्टी असिदगी सही तरुक तांथोखरबा वर्किंग प्रेसिडेंट ओइरबा शरद कुमार माइमोमना फ्रिन मीडिया खरदा प्रेसिडेंट बु फम असिदगी तांथोकले अमदी पार्टी असिगे ऑफिस वेयर अमदी सेल सिंग सनबा यारोय हाइना मियाम दलाना उहन्नबा इरकपा से लाइबक थिबिन हाइना फोंदोखी अमरोमदा KS समरेंद्रना महाकपो तांथोले अमदी मंगोंदा से पिकिबा लाइते हाइबदु युमफम यावदबनी हाइना फोंदोखी हाइरिबा शरद कुमार माइमोम अमदी ख्वाइराकपम समरेंद्र से पार्टी की फननब खनबा ngमद्रबा मिनी मरमदी मकोइना मतम सुपदा सयेनब थोकले हाइना फोंदोखी तांग कुलुमदोय थामापल लिसिंग अनि सुन 38 इंगदा अखोइना सांगाई एक्सप्रेस की इंग्लिश न्यूज़पेपर द थोखिबा अदुगुम्बा अखोइगी सेंट्रल कमिटीना था अनि अमगमु प्रेसिडेंट की ताम सांगतोकले हाइबदो मदु खंगना शरद कुमार माइमोमना अरानवा पांभई नत्रगा पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन बु लान सिनरगा माना इतना खबर की थोंग इरकपसे मसी अखोई लाइबक थीबनी हाइना MPP न लौई सिगुम्बा पार्टी दगी तांथोखरबा मियोसिंग असिना मरम इसा चादना मपानदगी पलाव लौबसी खबर की थोंगदा इबिरक्तनबा अखोई रिक्वेस्ट तौजरी कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट लाउथोप यानबगी थौसिलदा प्री प्लान तौदना कांग्रेस गवर्नमेंट नौब डिस्ट्रिक्ट निफान लाउथोकलबनी डिस्ट्रिक्ट अमा ओइबगी लाइफम थोप लोइसंग अमत लैब नतबना अवाटपी अवाटप गाक्ता गाइरे अवाटप कया लैदुनसु अनौब लैकांग मियांगी वातनब होनगनी हाइना मणिपुर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी MSDMA की वाइस चेयरपर्सन ओइबत नतना BJP मणिपुर प्रदेश की वाइस प्रेसिडेंट आदिम पामैना फोंदोखरे वाफम असे ngasi नौना सेंकेव नोने लोंगमाई डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स सानना मफम यंगसनबगी थरमदा फोंदोखिबनी माना मखा तारादुना डिस्ट्रिक्ट असिगी मियामना कॉम्प्लेक्स असे सानना पीरिबा साखोंग पैपुजांगी मफम असे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ओइबदा सबसाबा सेंटर पॉइंट ओइबा मफमनी नौना सागदरिबा कॉम्प्लेक्स असिगी ओइनादि डिजास्टर ना सोलोइदबा स्ट्रक्चर अमा ओइना सेमनना थौरांग तौरे क्वालिटी लेना तुंग कोइना सदहनसे हारबदी मियामना कंप्लेन की बहुता कोऑपरेशन पीदना मियाम की असोब थौदांग लौबियु ममांग पालंबा कांग्रेस गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट की यालब सेंफम सिंग पॉकेट मनी ओइना सिजननबनी थबक तौदना सेल लौथोकलबना सेंटर की फंड लौनब होना रुबदा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट थाकल उ हाइना खंगलगले
hairi lana torama thabak thoram sing semdoktuna atuba matamda district khuding makta cyclone relief center sing hangdona ba pandam thamni haiki Disida mi amana wafam kha thamjenba disida wafam ma thamjenba madu pungtok tok ase haujikti khungi sason khunbu khulak village authority village ki women society aduga village ki club ki kari kari lairiba makkai sina ayaba mafam asida thuna akhoi haunga yamakta paper ge work se phajan loisin biro akhoi na karamba mongda shokriba kari lauriba kholiba se provision ama semaga nakhoi matlaga government na modi gi government na bjp na inkhon matlaga akhoi office haba mafam kadai da su yaw khide Anoba district asig deputy commissioner oina thauporiba hungyo warsang na noni district headquarters hanaba gidama miyam na lengak ta lam kathor pathagali sakkong faipuzangi mafam asida complex ase sabada kudong thiba nangatra nangloidra haibagi matangda mamutana study ema tawba mathau tai haiki yengchen khongter asika mari lainana longmai part 1 community hall da pangthokhiba MSDMA gi vice president of taram amada khunja singna MSDMA gi vice VC adim pamai tamilong gi DC Armstrong pamai amati noni gi DC hungyo warsang da khunja sing awara pa yengsin bina ba memorandum kaya submit tawki villagers in mafam si phagane na pibne adubu akhoi gi mafam si kona lakpadasu best strategic place ko security point of view aduga sinking oiba oidaba aduga mafam si chaba area se thokni haibse akhoi architect sina PWD gi department gi geologist myam yaurga phajana study ama tawmutungda future gi moksa khallaga decide tawgni Meitai bu Central Tribe ta salhanna bagi matanda India government na furubasigi ethnographic report amati khwaidigi nauba social economic survey report pikhalang na khangan khiba adu Manipur government na recommendation ama lawduna laliba October kun phapagi manungda thabi kadawani haina Central Tribe demand committee na appeal torkli ngasi uri pokta leba Central Tribe demand committee ka office ta pawmi singa unaba mada committee asigi publicity secretary Waikom Anandana haikibada Hokiba September kunmari da famkiba miyamgi mifamda lokhiba warif singi matung ina ngasidagi makata ba khongjang sangsen ba horgani haikiba loinana red ribbon campaign hogdoki loinana khongjang asi laliba October kun phawba sangsin gani masida sunatana khongjang asi ki saruka moina Facebook page ama oriba coordinating body of Central Tribe Demand Committee bu sogat piriba miyamna committee asina upload tawba photo bu profile picture oina October kun phawba sijena bi haiki Maitai bu Scheduled Tribe ki lista sannana bagidamagta Government of India na thar uhai riba Maitai gi ethnography report amadi latest socio-economic survey report hai riba ani asi laliba October gi tang kun phawba gi manungda Manipur government na recommendation ama lawduna central government da thabi gadabani piriba October tang kun phawba gi manungda state government na recommendation tawduna thabi daba taragadi aikoi Scheduled Tribe demand committee ki mai kai degi sanction mam thokba miyam ga loinana karma khongjang sing sanction na bagi hai sanction gani All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association in Fal West ngasi Medical Directorate Complex ta wakan infam satakre wakan infam adu National Health Mission Employees sing regular tahan biu haina mari leinaba sing da demand toradana satakibani banba yabadi National Health Mission gi employee punna listing ni sani fum nga regular tahalu haiba demand da Hokiba September tara mari dik association asina wakan infam sataba hokibani loinana Manipur ke tongan ba district sing da wakan infam famna ba matungda ngasi Imphal West ko ina pangthokpani karigumba makhata na mari leinaba sing na miyeng sabidrabati thabak lep ki khongjang yauna kan ma khongjang kya sangsilagani haina All Manipur National Health Mission Employees Welfare Association ki secretary and Thoibito na phongdoki emo akhoi gi paramedical staff management staff pumna magna yamna wana ching da manda khungang khuding da satuna akhoi thabuk mayam am pakhachai pakhaluraba matungda halakpada yumda halakpada di akhoi gi social security am laitaba government na khandabiraga akhoi bu nuksibina regularize tobina ba khoin appeal tawjabani government ta hauji bogda akhoi gi state Manipur na chahi ahum subna khwaidagi lowest oiribani angang sibagi masing asi sigumba yamna akhoi gi achievement leiraba program amani sigumba program asi da leiraba staff sing gedam tak khandabiu government na amadi akhoi ga chap manana national program hodok mina khiba
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ SSA ꯔꯥꯝꯁꯥ DRDA ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨꯅ ꯅꯥꯊꯩꯗꯨꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ NISM ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯖꯩ ꯂꯨꯕꯅꯥꯟ ꯕꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯂꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯕꯨ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯨꯅꯥꯟꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯥꯖꯃꯥ ꯍꯦꯞꯇꯨꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯀꯦꯝꯄꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯋꯤꯛ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯁ ꯚꯥꯔꯠ ꯋꯤꯛ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 15ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 2ꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯅꯦꯁꯟ महात्मा गांधी ने पामजरब लू नानब इंडिया के सकतम इन कुमजा 1918 फाउबदा फंगनबगीदमक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लुसिंग मखादा स्वच्छ भारत मिशन हारिबा सावरब मूवमेंट असे हौदोखिबनी अदुबु मयामना खंगबा अमदि मतेंग पांगसिनबा वाटपा मरि लेनबा डिपार्टमेंट सिंगना ग्यांगसिनबा वाटपा थौदांग लौपिदबा गवर्नमेंट मेसिनरी सिंगना पुनिंग संगबा अमदि पुक्सेल संगबा वाटपदगी माइ पाकपा ngam हाइनसु गवर्नरना फोंदोखि मालेम असिदा अंगम तानादुना इंग तप्पा लैरक्त्रबा मतमसिदा नुंसिनबा पुरपाइबसि खक्तना ख्वाइदगी मरु ओइ हाइना टेक्नोपोल असेंबली काउंसिल के MLA डी कोरुंगथांगना फोंदोखरे इंडियो म्यांमार ngam परिंग दलैबा लयांग फाइ खुलदा न्यू लाइफ बाइबल इंस्टीट्यूट के अनोबा बिल्डिंग अमा संगाबगी थोरमदा सरक यारदुना वाफम असि फोंदोखिबनी थोरमदुदा कोरुंगथांगना मखा तारदुना ताइबंगपान असिदा लैमिनरिबा बिपुंग कुदिंगगी मरक्ता नुंसिनबा यावदुना सावखटपा पुरक्पा ngamloi सिंबालदा नुंसिनबा पुरक्पा असी पुरक्सी हाइना लाउबना यारोय थबक ओइना पाइखसी हाइखि इंस्टीट्यूट अदुगी अनौबा बिल्डिंग अदु MLA डी कोरुंगथांगना माइखुम हांगदोक्तुना संगाखि डॉक्टर यावदना कोई सोसाइटी से मपुं फाबा ngamoi खुनगी लुजिंग बसिंग यावदना सो कोई सोसाइटी मपुं फाबा ngamde अदो तोमा बिजनेसमैन सिंगसु मसागे लाइन दा कोई होनरगा कोई छोबो सेवा तोजरिगो आई खोइना भाब तामिनागदबा माखक्ति ईश्वर हाइबदुना कोइबु पिबिरकपनिको आई लोसिंगिया आई मदा पिरकलि लोसिंगिया लासे कोइ मिसयूज तोबा होनबे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुंसी अमदि महाकना लैबाखिदमक लौरम थौदांग हाइबे असिदा SAEB की सांगदमनबा अमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय बर्थ सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमिटी सिंदुना लालिबा अक्टोबर अमदा TC हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांथोलगनी फॉर्म थाजन ख्रबसिंगना नुमित असिक अयु पुंग 10 फाउबदा रिपोर्ट तरोंगनबा खंगहलकली सेनापति डिस्ट्रिक्ट फाउदना सेलेबा नेशनल हाईवे 2 की माउंट जियोन स्कूल मपादा सिंग अमु निखाइरक्तुना लंबी सतोकसिन अपन बथोखरे माउंट जियोन स्कूल की मपा की सिंगमाय अदु ngasi अयु अंगनबदा निखाइरखिबनी ngasi निखाइरिबा मफम अदु नुमित खरनी की ममांगदसु मीटर सनीरोम सिंगमाय निखाइखरबनी अयु पुंग 13 मखाइ ताबा मतमदा भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड लैंड एक्सकेवेटर अमसुंग अतोपा मेसिन सिंग सिजनदुना लंबी सेंगदोकि नुंथिल पुंग मरी फताबा मतमदा लंबी सेंगदोकप लोइदुना गाड़ी सतोकसिन याहनखि अमरोमदसु ngasi अयु पुंग 10 गे दुआइदे इम्फालदगी मोरे तमना सखिबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट पैसेंजर पिकथन तोंग बस अमा इम्फाल मोरे लंबी की लोकसाउ यरमदाइदा सिंगसेप्ता वाइसिंदर एक्सीडेंट थोखरे मोरेरोमदगी फरेंग साना लाखिबा टाटा ट्रक सिंग थैननबा होनबदा एक्सीडेंट अदु थोखरबसु लाइबक फबदगी असो अफंदी यावखिद्रे पनबा याबदी गाड़ी थौरिबा ड्राइवर अदुना ngasi की खोंगसर अदु पुंसिगी अहानबा ओइदुना मोरे लंबी द गाड़ी थौबनी अमसुंग बस अदुगी ओइनसु अहानबा मोरे खोंगसरनि हाइना थौदो अदुदा यावखिबा पैसेंजर सिंगदा ड्राइवर अदुना हाइरखि हाइरी अनौबा टेक्नोलॉजी सिजनरगा चिंजाक पुथोकपा पुथोलिबा चिंजाक अदु लीबा मसुंग मदुना मसा मसाना सेंथोक लैबा थबक पिजेनाबगी मतांगदा नुमित 53 सथगदबा ट्रेनिंग प्रोग्राम अमंगसी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंगदा हौदोखरे मणिपुर साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल मास्टेक सिंदना वांगजिंगदा लैबा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन IRDSO के ट्रेनिंग होल पांगथोकबा ट्रेनिंग हौदोपगी थरमददा मास्टेक के डायरेक्टर TS सुरेंद्रनाथ सुसरु याके एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन फूड प्रोसेसिंग बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजी हाइबा सायोल तरुक सथगदबा ट्रेनिंग अमा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के तोंगान तोंगान फमदगी लाकबा खनगलबा ट्रेनिंग कुतरुना सरु यारी हिरम खुदिंगदा अफबा वाखल थमना नहासिंग अवाबा पुनम मायोंगना ngamgani haina education minister Thoksom Radheshyamna phongdokre मियामबो सौकटपा ngamba madi miyamgi lusingbo igi harabadi singnarap खुदिमक थेंगनबा मदी अरानबा सिंग ताथैदुना थंब
tamgadabani haina minister na makataki Simirong dalaiba Tribal Research Institute ngasi pangthok patara suba Joint Tribal Students Union Annual Freshers Meet minister na wafam asi phongdokhibani matang swasti break malojake Manipur madi malangi tongan ba I pau singal na khoi break tagi am tunan jarake impact news bu ming tadno review break matang da mayam mu ka taram nok sari bulletin asige makada papau mayam da pisari Malem pumbada malem gi thamoi gi numit ning sing thoram pangthok pagom lamdam asi da sunumit ase pangthok na ke malem gi thamoi gi numit ase Manipur Heart Care Society na sindana sagol ban morang rek talaiba lining thau khamlang ba community hall da pangthok ki bani thoram adu da lamdam asi gi doctor sing nurse tamni bi mahiroi sing ama soma pham adu gi ahal laban sing na saru ya ke numit adu ga mari laina na wa ngang ki ba sing na thamoi gi laina ase malem da mi sian ba ki khwai ri saw maram ama oiri thamoi gi laina na amuk na khrabati mi oi amki punsi nungai ne hing bada apan ba oi laina makalasi laktana ba afaba sijak saba haksang sajal tawbana singba section thorang lokat kadabani haina wafam thamnaki sabian jina oke haksang kenori anthei kenori akthi kada nati pang ni kung sine I selen kada nati pang hadane ki ko kada ki sa labani heart chen ki kung kada mayam si picture kada betul makoi kan ko angka handa ko sabu kan siya lo ni heart ka ba LCL cholesterol high is mas exercise to ko ni ko siya adi heart ko babasan dami Manipur Heart Foundation amadi New Mai Zawang Bo Trust ka kusam nadana Sky Group of Hospitals sa sindana ngasi Senapati District ke Mount Carmel School Kato Maida nongmugi oiba free heart camp ama loinana God Heart Day ki thoram pangthokre haina Sky Hospital and Research Center ki serola man hairakli ngasi ki camp da pun patient sa manga marpuni thoi da lying sathaduna free blood sugar amadi ECG ki test ki khudong saba phangan ki hairi Thabong masum na pangtol liba hizam irabo ning sing numit ke sarok amo ina League of Gallop Patriots wangkai ningkem pukri mafal sindana katala mga suba social service camp ama pangtokre ningkem pukri mafal amadi masigi akoi badalai riba mafam sing League of Gallop Patriots ki volunteer singna sit sengto pagi toram pangtoki heng September ki tarik takuntra hizam irabot ki mapok kumun ke mari lainna na mapong oi toram ama klub asigi sangli na pangtokani hairi Hokim September kuni thoi degi Imphal Municipal Employees Union na tarasuba ROP sana lohaidana sis work strike chatrak laba phauba government na sina ngasi phauba nabit na license babu union na sina serola mada penda phongdoragli loidana lali badingol sako ba October ko mathoi phaubu ki banung taruk suba fe pithok pina baso serola sina makata na minister ki puning singsilakli nongkan subadagi Imphal Dimapur lambi ke Sumukedima police station ki manung sana lairiba patkai vrace amati Sumukedima ni ki marakta singning khai gi lambi phauna ba yakidre singning khai gi thodok adu da truck mari mangata thokhi pagal na hoji phau gi oina di lambi asi mapung phala sat pa yadri hairi Isauna sohan kraba mioi singda tingwang oina na bagi damag tangkol Baptist Pastors Association ukrulna Minister Relief Fund CMRF talupal sing yang kai donet taukre Association sigi President Reverend Remember Remind lusing batim amana Minister Secretary Minister Nongthomna Birenda Senfam Madu Kusinaki bani Minister Su Tawimel Kangba Ulaki You are Hagan ba Manipur lariba yum singi matang da seismic vulnerability assessment of buildings of Manipur haiba hiram da nomi goiba workshop ba pangtokre workshop adu the Institution of Engineers India Manipur State Center na sidana tagela laiba center asike hall da pangtokibani thoramasida lariba engineers architects tongan ba department mahiroi amasong research scholars singna workshop adu da saru yaki MIT tagel gi Dr. Thoksom Kiran Baladevi na general seismic vulnerability assessment of existing buildings of Manipur amasong NIT Imphal gi Dr. M Sunil na detailed seismic vulnerability assessment of important priority structures ki hiramda wangangki
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ पैसा हेन चंगनी हाइबदगी वखलोन अमो लोइनना अखोई आर्किटेक्चर की फजफजबा डिजाइन मैम तौरगसु स्ट्रक्चर की साइट वालहोबा योट हापगी नियम खंगहुदबा अमदी पोर्टिको खंगदे करुं खंगदे हेंदुरगा अखोइना मसी तुंगदा नाक्तंग फजबगी येंगुरगा तुंगदा मदुन थोकदब खुदों थिबा क्याम ओयकुसिंग मदुगी फितन ओयबसिंगदो ngasiगी सेमिनार सिदा कोइ मुन्ना खनरगा पब्लिक जनरल अवेयरनेस पीबगी खुदों चाव दोगजब लाइगी मिंगदा लेबा लाइफम खुबंबु कनागबु एमतगी मिंगदा लनागी प्रॉपर्टी ओइना ओंथोकप यारो हाइना साउथ ईस्ट एशिया कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन सिकोना सेरोलमदा हाइरी लोइना मैतेगी उमंग लाइफमदा अतोप लाइनिंगी लाइसंग साजिंदुना लाइफमदा लम खोपसेलिबसे हौजिक पालबलेंगांग तथोकपिनबा पुनिंग सिंगसिलकली थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल 1 नंबर 2 की काउंसिलर एके सनातोब सिंहबु काउंसिल असिग अनोबा वाइस चेयरपर्सन ओइना खनखरे थौबाल की DCL नबकिशोर प्रेसाइड तौदुना मागी कॉन्फ्रेंस हॉल पांगथोखिबा स्पेशल मीटिंग अमदा एके सनातोबु वाइस चेयरमैन की फंगीदमक लंबा याउदना खनखिबनि हाइरी मनबे याई काउंसिल असिग हानिगी वाइस चेयरमैन ओइरबा खुंजा मयुम थंबालना हौखिबा सेप्टेम्बर अमदा फम थादोखिबदगी फम असी हांगदुना लेरखिबनि लालिबा अक्टोबर अमगी अयुक पुंग 13 ताबदा MDU हॉल दा नोमी ओइबा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स कन्वेंशन अमा पांगथोलगनि हाइना सेंटर ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन इम्फालना पाउसिलकली लंजाइंगाई कामैना थमोइगी लैना अमदगी खंगहौदना लैखेदबदा रामजी यूथ क्लबना थमोइ सोना नुंगाइदा फोंदोरकली महाना हिंगलगी मतमदा रामजी यूथ क्लब के प्रेसिडेंट ओइरबदा नतना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल तागेल के प्रिंसिपल अमदी तिंकाउ रगवांग सकपिराक फोम असम मणिपुर अमदी नागालैंड की एग्जीक्यूटिव मेंबर अमदी अकोम लुक की प्रेसिडेंट ओइरमकी माकी अरोइबा माथौ मंगम हायिंग नुखिल पुंग अमा ताबा मतमदा पांगथोलगनि हाइरी दामोदर स्वामी लेखिदबगी 13 सुबा निंगसिंग थरम हायिंग एयरपोर्ट लेबा स्कोन मनी मंदिर पांगथोलगनि हाइना इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस स्कोन की सेरोलमना खंगहलकली हौजिक सानबगी पाउदा FIFA Under 17 World Cup सरुक यागदरिबा मणिपुर की सानरोई निपादा मणिपुर गवर्नमेंट लुपा लाख 5 दगी तादना पिनना बथौरांग तोरे हाइना स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेट पाउ हाउकिना लाउथोखरे सानरोई सिंह असिबु पुनिंग थौकत पोइना स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना महाकी माइके दगी लुपा लिसिंग 13 पीबगा लोइना सानरोई सिंगी ममा अमदी मपाबु इंडिया की अहान प्ले येंग फंगनबा एयर टिकट फी गदौरी ऑल सेक्रेटरीट की कॉन्फ्रेंस हॉल पाउमी सिंग उनबदा स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेट पाउ हाउकिना हाई FIFA की मियंग मखादा पांगथोकदरिबा लमजनिंगाई ओइरबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा इंडिया ना अहान बा ओइना क्वालिफाइड ओइबा असिदा स्टेट असिदगी सानोरे निपान यावब ngamba सिमा स्टेट असिगी यामना चाउथोक सबब मिकुपनी सानोरे असिगी होरा जमन असिबु पुनिंग थोगत पोइना स्पेशल इंसेंटिव सिंग असि लाउथोकपनी इंडिया टीम असिना करिगुंबा चैंपियन ओइबा ngमलबदी लेंगा कासिना सुपर स्पेशल इंसेंटिव अमा पिनना थोरांगली हाइना मिनिस्टर ना मखा ताखी नाकालमरमदा सान्डेल डिस्ट्रिक्ट की चुमली मोनचांगना FIFA की रेफरी ट्रेनिंग की दमक खलक पदसु मिनिस्टर की माइके की नुंगाय फोंदोगली लोइना मोनचांग दसु महा की माइके की मतिंग पीगने हाइना थाजब पीखी याम वांगबा असुंबा याम पिखरबा अखोई की यामना पिअबा इंडिया की मनुंग दसु ख्वाइदी पिक स्टेट मणिपुर दगी 13 खनबद निपान यावबा हाइबसिदे याम चाउथुक चनंगाई ओइ अदुना अखोई के सरकार की मणिपुर की सरकार की तरफ तगी चटनबा हानदगी लाकपा अखोगी स्पेशल इंसेंटिव अमा अंगम्बा नॉट लेस देन 5 लाख ती मोय रिप्रेजेंट तोबसिंग सिदा कैबिनेट की गवर्नमेंट के डिसीजन लोब कांदा सुक्सोय सोयदना पिगनी सलिब सयसी के अक्टोबर 3 ता पांगथोकदरिबा FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप ता मणिपुर के सानरोई निपान यावबगी मनुंगदा नोंगदंबा नावरेमसु अमनी महागवाबगाई कैरक लेरक असौबदगी एंड राजेन अमसुंग कुमुदिनेनी की मसा नुपानी मसिन मनाव मरी की मनुंगदा नुपा मतोमतनी महाक मही मसिंग तमनिंगैदगी हौना फुटबॉल मसानादा थवाई यावना हौरकी सैनिक स्कूल पांगैदगी हौरक्लिबा नोंगदंबा इंकोमजालिसिनी तरामरीदा पांगथोखेबा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की फुटबॉल टीम की सानोरे अमोइना अंडर 17 बॉयज इंटरनेशनल सुब्रोतो मुखर्जी टूर्नामेंट रनर्स अप की मफम कंदन लाखी लोइना इंकोमजालिसिनी तरामंगादा DS के शिवाजियान मुंबई की टीम दा यारो मतुंग इंकोमजालिसिनी 13 ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के भी मखादा पांगथोखिबा अंडर 16 इंडियन लीग चैंपियन ओखिबा पंजाब की मैनरभा टीम द यावखी टीम असिदगी महाकपो अक्टोबर 3 पांगथोकदरिबा FIFA अंडर 17 वर्ल्ड कप ता अहान बोइना इंडियन टीम की सानोरे अमोइना खलखिबनी नोंगदंबगी इमुंग मनुंगना महाकपो ताकपी तंबिरेखिबा सिंगबु थागलखिबा लोइना इंडिया टीम द सरुक यारिबा मणिपुरी दगी
Manipur ki sanaroi ni fani mafamda mai panana ba yai fa pausel piragli अदुगे मागा इगे जानबा मखादा दगी ते आई छोई ngamna honor ni har kata ai ju phai adu honor ona de sanab angang khudimok se mana pambo lainu da mapung phana ai salhan ba pami india gi moi represent torna ji india gi amde manipur gi khallaga moi na akta ri ba thongna lingjen phudok tana mai pak na se honor wai ji ai jani ma bon chana khale ka sidai tasengna nungai te adubu mana hauji kaino tawramina hajikti thawai hakchang yauna kanna hona dana leibak ki michat purak ngamma chanona haini maje adum naline maje nangda mangolo ro koina naline di mana sumana sanabagi khalak pa se habdi mayam dagi tongan ba mon akhodi loina like tamme khoi sina ngai di ko ai naw nu pisu tamme ai chu tamme do akhoi mayam dagi tongan boina ai di sanarani na tholok pa gan si ai di haurok pa de hona nungai ta ba kemta leite ba habdi akhoi gi Manipur da zungare India da zungare parents sing na pami je loina larik tam hanning ba adagi education line ngakta chal hanning e ba do mi amagi career haise larik tam ba khatana magi career natti ba hojikti Manipur da di phajna private ki kino laitam ni na government job ngata tanam ni na income guma kai gumba gi am tonar pa matam da larik tam mak tar ga ju knowledge phang tar ga ju income mam leite do khoi chinaw gi marak ta gi di mana lai phajna hadi larik tam ma ju phajna tam na bon sana ju apha orak pa je yam nungai Football tournament ma yauna ba salubada wet eli haina tanthorokpati ki apokpa apokpina kari pambage haiba khangkibaduna India da bangthokadariba under 17 boys FIFA World Cup ta India gi mahut sindana saruk yariba sanoroini Wangjam Suresh Wangoi Wahingmam Laikai da leiba Wangjam Chandra amasung Wangjam Bimola ani na poksabani masin manaw manga gi manungda Suresh na ahum subani apokpa apokpina dukan phambadagi matam kaithokpa ngamdrabasu Guwahati da masanupana sanaba lakpada soidana yengba lakani haina Suresh da apokpina thajaba pikhi North Point School da mahi tamduna class 12 phawa mahi tamkiba Suresh Laikai gi football club Wafa da sanaduna sahi taramathoi surakpa matamda football tournament yawba horakhi apokpa Chandrana phongdoropagi matungina ahan football tournament yawba horakpada wet heli haiduna tantorokpadagi Suresh mapi taba makai kapki thodok adudagi imung manungna saugattuna football masanada mai onjinduna Birasandra Academy na sinba tournament amada Wafa gi sanari oina yauduna goal yamna sanbagi mana fangki tournament adudagi Birasandra Football Academy na sanari ama oina lawsin khiduna income salasini tarahumdoida Manchester United South Asian Cup to saruk yaduna khwaidigi aphaba sanari gi mana fangki haina phongdoraki Suresh ki apopi Bimola masana India gi football team da yarok pasida nungaiba gi matol longki Bimola na Mahaki masanupa danatana lamdam asidagi saruk yariba sanaroi sing amasung India teambu mai pakpa oirasanu haina phongdorakli sanaba matamda right winger oina sanaba horkiba Suresh pangthokadarba under 17 boys FIFA World Cup ta lamdam asigi miyamna midfielder oina sanaba ugani maje football player ma web da matik chane chu ubo hugibadagi as a guardian not only guardian sanababu asum jokhat chaba pamjaba mi mo oina aduga mas isam oina mas phone sanaba yagani haibadagi aina mas phone sanana honabada magi thoi yabudu mathakta aina magi encourage peer ga dum lakhibani ada mayam sida aina hainingi di hojik samaina moina akhoi gi kano gi nena thoklakpa je sidai da moi sina khoi ramdam ji gi ai gi kai haini India ji gi ne ungtadi sak takwa haibado moiduna amutang afaba pubiro o haibajine aina pami se aina sine aina ngaijari se isa jingi mafam dage aina Saliba thasi ki kuntra dagi mathang thagi ama phawba Saudi Arabia da pangthokadarba World Cup Junior Fencing ifida United Progressive Adults Association upa kyangwai gi sanaroi Singakham Jetli Indian team da yauduna saruk yaragani panba yabati Singakham Jetli asi upa kyangwai gi fencing gi course oriba Hawbam Manglem bana takpi tambiraki amasung haujikna Army Boys Academy da leiduna training chathariba sanaroi ni hairi Arubada bulletin asigi headline samuna miyamda thamjigi lamdam masida leiriba tongan furup ki angang sing toina unanaba thoram pangthokpana lamdam masida emotional integrity purapangam gani haina Chief Minister Virena hairi State asig singa mati tamgi lambi sing mathang sahi ki Mars phawpada masak thokpa lambi oiragani haina Works Minister Thongam Beswas ina thajaba pirakli
Manipur People's Party के Central Committee मिफम पार्टी इसके interim president की फम पुरिबा ओ जुगिंद्रो की मतम थारी सांगोखरे अमसों FIFA Under 17 World Cup तसरु यागदरबा मणिपुरी सानरोई निपादा मणिपुर गवर्नमेंट लुपा लाख मंगा पिरेग हाइना स्पोर्ट्स मिनिस्टर लेटपाउ हॉकी था लाउथोखरे